sampai bingung kita. Apa maning sampean? Melaku nurti dalan setapak. Paribasane sampai beluruh arah lor lawan kidul. Iya. Indah deh kita ke arep mendi sing dituju. Ji, ya pugu sampeanku. Bareng anu metu manang dalan raya dalane blenak kayak kanan. Aduh. Ya sing penting Blenak kemending hari jagat blik belok maya. Iya, kaji dari ini muter-muter. Iya muter-muter yang melasakan. Indah. Ya untuk ketemu. Adegan jero mobil. Bareng anu manane kaya. Iya. Masih ada kadul dalan kan. Oh ya masih melamelu, Bang. Kun kumetu jembatan kana manane ki. Manane kan. Belok kanan. Mendi. Oleh Mandalawangi. Iya beli. Iya benar. Belok kiri. Mendi. Tanjung 3. Iya. Sing Tanjung kita belok kanan. Belok kanan. Mendi. Sumur sapi. Dah lo. Aduh. Mentos. Mas aduh. Mana wong dehem. Suara siapa kana? Ji yang butuh beli ber. Wah ngadeni wong. Oh. Kita dewek lagi pusing. Wong rencak paling. Tak terawang sing kadon. Ngandel. Kerungu beli. Iya. Di Terawang. Mbun rawang ngapain dah deh? Untuk bungker wah. Anak kleyang-kleyange wong lanang. Leang-leang dah kita negodong gedang. Tobat wong lanang. Tobat. Iya. Bocah gue musa tobat-tobat ya pasangan. Iya. Ngarani siapa kun itu? Yang arni dika orang. Lah kawong saya jenah orang. Iya. Patah kira kerolah. Iya ya. Wong lanang bagus temen ya. Ya repot lur wong lanang raisi model kayak kenen mah. Iya. Bagus kelambine. Ji. Nyaran kini. Bokat kurain. Ya aku ketekang rai dul. Tobat wong lanang. Apa maning je? Kosi kuning temen ya. Ya karuan siapa dulu dong bapaknya? Untune. Oh, lah lo. Dika nentas mangannya apa sih kun? Bocah bagian mana kun dul? Iya. Tobat. Ganti apa Kang? Beli mas. Lah bata-bata temen indahnya. Nah, kan dengan soranane Kang Bata. Sayang beli bocah kayak apa? Iya. Sapa arane? Sapa sing jadi jodone? Wong ganteng ya pasti oleh jodohnya gayu nih nganan. Apakah wong lanang ki wong lanang sakti tah ya? Yang bu sakti mandraguna. Ente nana ge wong ireng. Wah, kayak ngaparain indahnya. Ketengah. Bocah sumur sapi. Singaran kokom ikak. Sembarangan. Bocah cilik iya nembek kelingan. Koko marambut teh cendek. Iya, nyingan. Kita marambut teh dawa. Wow, aja bocah sing wetane jembatan Ciasem gini. Siapa kuno? Iya ndek. Duduk. Ndek. Nun. Aja gawe timbul perasaane wong lanang. Apa sih? Gawe kaget ing sapandurat. Jagat yang tengah wengi wayahe wong turu lali. Sira masih kelayaban dewekan. Iya. Ning toang pisan. Indah negar mendi wong ayu. Kulanya kegawa ning udan mas. Kegawan yang udan. Iya. Kuda sianya kayak kandang plastik temen kegawan yang udan. Kulaku lagi jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Lagi melaku dewekan. Delenganan jenisnya sampean. Jenis dak kita rombongan genderuwo. Aja sira gawane wong tempel ya. Duduk. Gawane apopo. Duduk. Terus indahnya bujandi. Kula. Iya. Kula mah bocah gunung. Bocah gunung. Bocah gunung. Sing gunung kawit lah. Duduk. Gunung Kamukus. Duduk gunung Serandil. Nyakitaken. Ngomong bocah gunung ditebaki kabeh gununge. Ya duduk kayak konon nok. Ya mengkonon sote kita ki aneh. Hari ngaku sira bocah gunung memang kayak wis tipe memang iya. Yung sikile be semono gede-gedene biasa nanjak temuruni pegunungan. Iya nonema. Arep mendi sirane mudun gunungku. Jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Iya.
Aja perketemuan karo demenan si Raya. Beli. Apa iya sih? Oh, rayakin. Sekedar jalan-jalan. Sekedar jalan-jalan. Nok wong jalan-jalan kuana waktu ning cagate awan. Jagat bengi waya menear jalan-jalan siraku. Ya anggap baik kalau aku kayak lagi ngembara mas. Oh. Mangkat sing panggonan. Oh, wis pirang-pirang dina. Siraku. Bayangan kelambine wis mambu keringet. Siraku beli adus-adus apa? Kalau aku mampu keringat. Iya. Kalau mau beli adus. Oh, paingan. Semono ayune ora elok adus. Orelok adus, ora adus gak ayu kita mah. Iya manda temen lamun adus siraku. Sampeyan adus baik. Adus bahaya kayak entok. Anggur adus baik anggur blesak. Oh. Beli. Kula aku bisa nembang brajatu mama. Apa dia? Karena ndelang akan sampeyan. Bisa nih. Wong lanang gagah perkosa. Perkasa. Gagah perkasa. Wong sakti tur mandraguna. Bener sila ngomong. Kayak ning lirik lagu. Apa dia? Wong sakti mandraguna. Wong lanang lambene dawa. Lamkau brajatu mama. Krungu beli Kang. Wong sakti mandraguna, lambene abang lambene dawa. Wong edan. Iya. Orang kita wong edan. Lagu apa yang dana kayak konon? Brajatu mama. Bakal gak nembang aja gawe tersinggung nih wong sejen. Konon. Sira ngomong kayak kon nembang kayak kon ku suatu penginahan. Zaman sakit mah gampang viral enok siraki. Konon. Sembarangan. Tak viralakan apaan ya Ora usah kita mau ora usah dipiralakan wis viral dewe. Ora usah. Ora usah miral-miralna. Mas. Ngerti beli sih. Kenapa sih bebeluk pakai kelaran? Ngerti beli sih bakal wong wadon lebay ko. Del. Dan Bokongnya wis dipasang. iya. Ya kitanya ya dipasang maning. Iya. In kilamun satuan mas satuan gogob. Gogok. Yang maning-maning ndang na bokong. Gogok. Iya. Nun. Dudu kaya iku sabone isun dewek kerasane seneng. Ketemu langsung lawan awakmu. Pira lawase pira zamane isun tempatkin laka sewijining wong. Aja maning wong wadon wong lanang gak langka. Iya sih. Tapi entah kenapa nih bengi kiyen. Gawe kaget ning perasaan pan kakang. Bahkan sing dongol ki dudu wadon kang sembarangan. Yung bakaning desa mau wadon pilihan kini dol model kayak kene. Wadon pilihan. Sri Kandi desa kini mah. Sri Kandi desa. Lamun ning lagu mah. Dadi buah bibir kaula muda. Oh. Bakarai model kayak kan bisa dipasarakan kini tuh. Iya. Yung raine gembleng mayang. Gembleng. Cungur sampai nyanyas bangir. Aduh. Beli kayak Rabinira. Iya. Cungur ya dekok. Mamang Dul. Junun. Pengikian kita di alam. Di alam no. Cungur nyanyas bangir. Mangel maka mata-mata. Cungur ku jare lancip kulan pipaya. Iya. Sampai kayak koci lancip. Taubat. Ampun. Ya punya koci apa? Koci ketendenan bature. Aja enak-enak dikit no. Pokat kita mah yang alam. Orang. Alam wis dur di dung sukak. Aja salando ayo. Yen wong lanang selalu muji kelawan wong wadon, berarti wong lanang mau ku bangga pikirannya. Konon. Ya iya. Oh, dadi mau ku muji jare dewek. Jare dia mamuji. Ya aja ngomong lancip kayak koci. Koci ketendenan bature. Sekalian lamun orang keberatan isuna kepengen kenal kelawan asmane. Nah, lu gak kenalan mas. Iya. Sopo jenenganmu? Sampai yang tangannya anjep teman sih mas. Lah lu. Tangannya kayak tangannya Mayid. Jika mamang. Jebangor sih aku. Majid dana tangannya man. Anak kang dirawat. Majid sedak kebat. Tangannya kayak nembe olingan tasing kulkas. Ada teh. Ada teh. Anak pingitan. Bakat tangannya wong ganteng ku atis di meket. non. Iya iya. Siapa jenok mawaran? Kok sinyes. Nyes. Lah. Kula sima. Sima. Mung sesima-simai.
Kula Simalodaya. Simalodaya. Iya. Asmamu seakan-akan mengandung arti ya. Iya, iya. Bocah wadon asmane Simalodaya. Lodaya. Pangeran Singaraja wong ayu. Sampeyanku? Pejabat Banten. Oh, jadi kian sing duwene. Oh, kian ki sing duwe Singabarung. Aran Aran? Pangeran Singaraja. Oh, Singaraja. Nah, Arane Pangeran Singaraja. seorang senopati Oh, Mang. sing tanggung jawab di wilayah Banten ki. Oh, krungu. Pejabat. Boka tanah wong anyar lapore mene dingin. Oh. Papai Haikal manjing mene bilapor tak sandak KTP ini. Iya. Jang salaman maning nong tangannya. Apa sih? Salaman Mau karena maning. keganjilan. Apa sih? Emang kenapa? Ya Allah, hari senang batangan kayak bolu. Sijinya kayak bakaran bolet. Bakaran boleh dapat meletak. Black Kira aku and melu white. ngomong baik. Iya. Kayak TV bengen, hitam putih ya, Mang. Iya. Emangnya senoknya bener orang dua laki harus jalan-jalan tengah bengi. Iya. Bener orang dua laki. Ora. Aja sekedar pengakuan. Maksudnya? Ake bocah wadon zaman sekin ngaku nih lengoan orang iya? dua laki. Ujung-ujungnya wong lanang sing jadi sasaran. Oh ya. Dadi wong wadon aja belajar bohong do ayo. Duduk kula wadone, Mas. Oh iya? Iya. Lamun bener ucapanmu bisa dipercaya. Kebalikannya kakang uga percaya. Terus terang bayi. Entah kenapa lan mengapa. Apa Ji? Sejenak kakang sempat berpikir. Berpikir. Sekuayang temen wong semono ayune dimiliki ning wong lanang sejen. Eman temen indane waktu ning bengikin bayi. Jadi kulanya kokon dimiliki ning sapa? Ya, ora kutek ngomong lah. Mangsia senok beli ngerti loh. Kula ngerti kok. Orang ngerti, Kula ngerti, Mas. ngerti apa aja? Kula ngerti. Ning tutur sapane sampeyan. Oh iya? Gerak-gerike sampeyan. Iya. Uga lirik matane sampeyan. Berarti cerdas pola pikirmu ya Mas. Ya iya. Apa jelamon senok ngerti? Sampeyan anak parang ning kula. Ora salah segala ucapanmu. Apa sing pernah diomongkan dening awakmu iku memang nyata. Yen kakang tertarik birahi kepentang asmara cinta. Jujur kakang ucap ning bengikin. Langka wadon pilihan sing dadi damahan ati. Cuman awakmu sewiji. Betapa senangnya jari pinter wong ngomong. Lamun isun bisa tepung dadi sawiji. Konon. Iya. Justru kuwen sing diarep-arep ning kula. Oh Mas. iya? Harapannya kula mareki sampeyan karena kula demen ning sampeyan. Lamun ucapanmu bisa dipercaya demen kelawan depan kakang. Apa bukti nih Mas Ayu? Sampeyannya pengen bukti. Pengen bukti. Kula ganpa ada pengen bukti. Oh iya? Ya kudune barang-barang bukti kaken.